USA Central Intelligence Agency CIA agent Hlui Andrew Yuk Chingma chu China hnena US thuruk ashal nia pu ani avangin man ania Federal Bureau of Investigation te chuan kum somruk pasari mi Andrew Yuk Chingma hian kum tam tak chung US thuruk te chu China hnena ashal thin ni in antar langa US dollar tam tham tak le thilpek hmangin US thuruk te hi ashal thin ni in antar lang bokani Karliam ta zirtop ni khan heng pu na te awang hian ma hi man ania ma chui na hi FBI te chuan an thokani ma hi kum sang kha zakwa somriat pahni atanga riat ko in kar khan CIA agent alo ni to thina ani ba ka hian mingtar lan lo kum somriat pangami chu ma thu boy an siam sakanga pu ani boka ani hi kum sang kha zakwa somruk pasari atanga hriatthiam in kar khan CIA agent lo ni to bokani hetianga in phiaruk na hi kum sang ni pakhat March thla a Hong Kong hotel room a thil thleng chuina kal zelania kha hotel room chunga khan Chinese intelligence official le CIA officer Hlui pani te hi antel nia soi ani he room chunga anin mu hian CIA officer Hlui pani te hian Chinese intelligence official ten hena US thuruk te chu an thalta ni in US Justice Department chuan antar lang bokani hotel room chunga anom lai le anthil thala poisa anin pek lai hi video in mu turoma ma hian US dollar singa anlak lai te po alang ni in Justice Department chuan an soibok ma se he video hi tu record nge tiero Justice Department chuan an soi lang lo thungani kumsang kha zakwa somkwa palia tanga sang ni pasari in kara CIA tana thok thin tho Jerry Chun Singli chu nikum November khan man alo di to boka ani po hi US thuruk te chu Chinese intelligence nena apek banga man ni in kumsom pako chung lungin tang tura shem ani bokani Africa khomwal thanglama Maliram chu sipain thunei na lain sarkar athiata an president le prime minister man an ni thu Africa ram inzom khom pol thu chu atangin hriatani Mali president Ibrahim Keita an okas ni som pariata aban thu apon thut nuwa thisen alon lo na tura bang ani thu asoya Mali sarkar chu thia anitani Africa ram inzom khom pol president chuan sipai naman Mali president prime minister le sarkar mi poimo te chu chua turin Mali sipai hnena angena Mali rama boina thlenga wang hian Iweno chuan ro rel in mu khom man mo akowani Mali president hian sipain thunei na achu sakma zinga ral thuam tunga in beturin a Facebook atangin alo ngen to bokani sipain sarkar thiata thunei na lak nu hian mipuin Mali khopui Bamako a hne na an lomani president house ai ro chuan sipai ve na kara lutin bungrua anin chuwa ro rel na in pakhata po bungrua in chuin anti chia an hal bokani mei tha in thana president Keita party in hun tam zo ka hne na achan wang khan mi pui zinga lungoi lo na achuaka kongzo na tepo alom to thinani Malia friends le America palai te chu pon chuak lo turin an sarkar in hriattir na apeto nge ani scientist te mudanin coronavirus chu Wuhan market ani lovin southwest han China Yunnan province sa rangka chaklai chuna khur mojianga sangni som pani khan alom dai to ti an soi chuaka mojiang rangka chaklai na khuran ha thok paruk te chu coronavirus tanna ang tak pneumonia an veiti mu chu ania reivak lo nuwa mi pathum chu an thi ti an soi bokani heminu hian an ti chu sample chu Wuhan Institute of Virology lama thon ani heng na thok tu mi paruk te hian mojiang rangka chak khura bawk ek chu antify ti hriatania heminu hian an khuwa asik zuya khu rowin an khu ba ka an lu anazui ti tar langin mi pathum chuan anuwa an thi pha ti an soi bokani virologist Jonathan Latham le molecular biologist Alison Wilson chuan rangka chaklai tu te en kolna pe tu Chinese doctor le khapoi mo le Wuhan Institute of Virology huna sample te chu zirchian na an nei zui ta ni an website pakhat Independent Science News a July ni som panga khan evidence kan nei te atanga alan danin COVID-19 pandemic lo chona bulpo alang taware ti in anziak lang nge a Latham le Wilson te zirchian na atanga alan danin sangni som panhi kumarang kachak khuran ha thokdam lo mi paruk tenan nalan chuadan le anom dan chu COVID-19 nan na veite omdan nen ai nang ti
New York Post chuan atar lang bawk ani heng dam lo te an enkol dan le tuna COVID-19 dam lo te enkol na an pek dan chu thumun ani ti soin ventilator ba ka heng dam doi steroid le blood thinner hmang te a enkol an ni ti an tar lang bawk ani test voi tam tak an nei ba ka sanghi pathum kuma SARS tan na do na konga tholok berpol Chinese scientist le virologist lar jongnan san hna po he thil hi an soipui thu le anin biak na hian coronavirus kai noi thil poimo tak tak an soidun thu po Latham le Wilson chuan an soi lang bok Latham le Wilson terin dana chuan he virus hi rangkachak khura insiam danglamin damlo te sample chu lep atang hian tal chuakin pandemic athlen pha ani ti an ring hetlatani Chinese official te point lep atangin virus apiang lo ti soin voini thlengin he an ngai dan hi an so son chuang lo ani Ukraine nu pakhat Nina Ratchenko kumsom nga basari mi chu a chena ina a thenom tlangwal pani in soisa in anung chungin thlana an phum zui ti an soya ma se maktak main a thi to an rina wangin an tlan sana an nuwa thlana tangin a chuak le ta ni he me chia hi Mariansky khopuya ama in a khosa ti an soya an thenom tlangwal pani te hi kumsom ni basari mi le kumsom thum mi te ni in u naw an ni nge nge a Nina Ratchenko hi ma nia khosani in a in an ti chian nuwa kut an thlak zui ta ni amaya an neka baseball tiangin an vozuya thi chhongin thlan mol lama an hruai ta ni tui vote le in angai to na po a fing ti an soi thlan an lai tir nuwa a thlan laya chuan an mutira leivung an chil nan ta ni Nina Ratchenko chuan thlan khura amut lai hian boruak hip tur amu theinan amai chu akutin a hupti a soya tlangwal pani te chuan an nui sanna samaya a chung te po that chimi an ni ron ti an thril nge nge ni lei an chil nuwa thi ngei tura ngain an tlan sana ma se a thi lo awangin thlan chu nor chia in a chuak le ta ni a chaw em awangin a ke po a pen hlei thei lova bawk kin a in a thleng thei shamani a tuk maya anaw latmira gura in a mu meu chuan a chunga engthil nge thlengang ti ngai to in a bangbo hleya auom dan chu a hriatthiam theilo ti a soyani Valiko Bagachan District Hospital lama tlanpui ngal ni in a thluak lama hliam a torba ka a khaberu le a naru atliak ni in an soya an thanom tlangwal pani te chu manin tual tha thu boi or tir an nia kumsom chung tanina hun hmang turin an shem zui ta ni slip chen ko chuan tual tha thu boi ba ka pong sual thu boi siam sak turin ma kan na mek atibok tlangwal pani te hian an thil ti rap thlak tak chu zu an rui awanga ti an ni thu an soi ve bokani Abdul Rahman tuna MS Ramaya Medical College Bengaluru a thokmek ophthalmologist to Anti-Terror National Investigation Agency NIA chuan firfia ka chetna tho thin tu IG stenena thok dun le in link thina puin an mana ama hi kumsom ni pariata upa ni medical application manga terrorist te puiru thina pu ani thu investigating officer chuan thole ni kalta khan an soyani NIA chuan Abdul Rahman hi thotan ni khan an mana Islamic State Khorasan province case awanga man ani thu an soya ISKP case Delhi Police Special Cell chuan Mars thla khan Kashmiri couple Jahan Jaib Swami wani le anupui Hina Basir Beg telaka lo register to in ani nupa hi national capital a Okla Vihar Jamaica nagara chengte annia Anupa hian ISKP tenen in Thurwalin an thok ho thina Tihar jela khung mek annia he ISKP hi ISIS noya pol pakhatani Abdul Rahman hi Samile Syria based ISIS operative ami tenen in Beirut thina nia ISIS official na le damlo na chungchanga tranpuina na athok thin ya pu ani kumsang ni sompali po khan Syria a ISIS medical camp po alotlo to nia soyania terrorist som z ain kol dam nuwa India alo kirle nia soi ani bokani